giggol hakkunde mon ɓe tawtaw kadi diina woodi e maɓɓe boy tawtuɓe Ikrima ibnu Abi Jahal o gomɗinno o tawti Abu Sufyan o tawti e woɓɓe goo tawi wonti hannde kadi giggol hakkunde maɓɓe e julɓe no waawi ɗum ɓe inni wahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna aduwaka yawman ma wa aadi aduwaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma o wi giɗo ma yiɗumo ta hollumo gundoji ɗin fof no gasa ñande goo wonto a gaño si tawi a laɓɓinanimo giggol o yiltoy ko wontoye gaño o soñjete ko waɗi haray gundoji ma ɗin fof mo andi o wi gaño ma on kadi añumo ngaygu hawru ngu no gasa ñande goo wontoya giɗo ɗum no kay so a wonnumo konnguɗi ɗi wela yejjutude a fotta e makko tun hersamo sikka ene o anditi konngol ko wolnoɗama ko position ji ma goɗɗi goo na wi Allah subhanahu wa taala mo wawi ka o waɗoya hakkunde moɗon e ɓeɓe ayru ɗon waɗa giggol wallahu gadirum Allah ko wawuɗo ala ko ronki wallahu Allah gafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo mo bonni o niisi o qirritike wonde ko o bonnuɗo o niisi ko o bonnani ko o fiɓi anduye wonde o wattata ɗum ɗon few o pottike laawi waɗayɗi ha o fillito ɗin ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala siko haqqe makko on tun hara kanko yaafike heddi siko haqqe goɗɗo ɗum ɗum haray ko ɓe o famodira e makko imma o jonnitamo ma o yaafinomo Allah ko yaafetoɗo ko yurmeteɗo kadi wila yanhakumullahu Allah haɗali on Allah haɗata on ani alladina gayi ɓen lam yuqatilukum ɓe haɓidali e moɗon fi dini ka dina ɓe haɓirali on saabu dina mon kan hiɓe jokki ciifol maɓɓe hiɓe terti on onon e dina mon fi kala ɓe tawtali on Allah haɗali on e moƴƴagol e ɓen ɗon walam yukhrijukum ɓe yaltinali on kadi min diyarikum e galleji moɗon ɓe haɓali on ɓe yaltini on woɓɓe ni ɓeɗo ko Khuzaa banu Khuzaa ɓeɗo kamɓe ɓe wino Qurayshankoɓe en he ɓay Qurayshankoɓe yahi yo ɓe waɗu alliance hakkunde maɓɓe fi dartagol nelaɗo haɓa ɓe inni meɗen o ko gaño amen so gayni men ko onon o yahanta ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe inni he menen o men haɓali ɓe haɓali men attan ukku men e gere menen meɗen woɗɗiti e nahno fi man a nen naata e ɗum few ɓen ɗon Khuzaa ko andiranoɓe ɗum ɗon ɓe ƴetti position neutre ɓenni menen men ukkata ko toon few ko ɗum waɗi nelaɗo men sallllahu alih wa sallam kañum kadi waɗi alliance e maɓɓe e indi gasi joni en ƴetti en waɗi helf ɗo menen men haɓata on kala kadi faalaɗo haɓugol ɗon men tambitata men sembintamo few ɓeɗo Allah subhanahu wa taala o wi mi Allah haɗali on an tabarruhum nde ɗiggoton e maɓɓe moƴƴon e maɓɓe wa tuqsitu ilayhim nun ɗon faade e maɓɓe siko ñawore hakkunde moɗon nun ɗon siko moƴƴere heɓuɗon waɗa noon ɓe waɗi alliance ji ɓe haldi Allah yamiri haray ko ɓeɗo ko haldida kon ko yo hunne si tawi moƴƴere no e muɗum no wotto moƴƴere ko julɓe wawi ɓe waɗande ko yowodira e tambitagol dina maɓɓe kan haray ella ala o wi inna allaha tabiti wonde Allah yuhibbul muqsitin himo yiɗi nunɗuɓe ɓen aqsata yuqsitu ɗo ko nunɗugol ka ñawore nunɗugol ka konguɗi muɗum nunɗugol ka huwodiral muɗum ɓeɗo ko heferɓe bal ko shirkayɓe kono tawde ɓe lorrali julɓe ɓen fes
ɓe jaɓali ka tawtugol wonɓe lorrude julɓe ɓen fewndo ka metti fi fewndo ka woɓɓe goo wano sagifu en ɓen no pooɗo no ara no wiya Qurayshiyankoɓe menen ɗo meɗen wondi e moɗon fi haɓugol Muhammad e wondi ɓe makko ɓen menen ko wiɗo mew haray nahnu rahnu isharatikum koyo wimen tun ni haray men jokki fewndo ɗon ɓeeɗa wi menen no menen men naata e ɗum fes o waɗamen o woñanamen o hibbanamen o mawqif ɗon mawqif musharrif ɗo mawqif wonɗo e teddungal ɗum wasi Allah subahana taala inni ɓeeɗo Allah haɗali on nde moƴƴotoɗon e ɓeeɗo sabu honɗum ɓe haɓali on fi diina ɓe yaltinali on ka galleji moɗon ɓe lorrali on e hunde ɓe woñana on ɓe hibbana on idan ɗo kala heferɓe ɓen ɓe tawata ɓe lorra julɓe ɓen ɓe tampinaɓe e noneji ɗin fof iɓe jokki kamɓe wifugol maɓɓe e tafugol maɓɓe ella ala huwondirgol e maɓɓe jonna ɓe projet ji jonna ɓe ɗum newonna ɓe ɓe ar ɓe waɗa activité ji ka leydi julɓe ɓen na ella no dagi ha joni no woodi woɓɓe goo ko noon ɓe wayi wona ɓe capaali wona ɓe awase kamɓe ko moƴƴingol piiji adda yeeya ko ɗum woni haaju maɓɓe ko ɓutti kon wona tafugol aalaji ko gaynata adna on nde wotere idan si tawi neɗɗo so o moƴƴike e ma ko yoɓirtamo an kadi koya moƴƴo e makko quelque soit no o wayi tooñe ɗen noon Allah subahana taala yiɗa tooñe ɗen ɗum kadi iwri o ko julɗo ɗimmo ma tooñuɗa Allah yiɗa komo wona julɗo kono gere ala hakkunde moɗon tooñiramo ni ɗum ɗon kadi l'islamu jaɓa ɗum islamu jaɓa kadi a ittagol mone e goɗɗo e hoore goɗɗo oɗa waɗima o tooñima o tampinima a watamo hendade inna joni awa a nanga ɓiɗɗo makko on piya ma siɗɗo makko ma ɓeygu makko ma oye la tasiru wasiratum wisra ohra ko ɗum ɓe waɗoɓe kamikasi ji fettina wara yimɓe inna ɓay ɓeeɗo ko e leydi kaari jeeya ɓe jogii passeport leydi kaariri ko kamɓe fof woni gootum la ɗum ko faljere noon la hukmu fi khata ɗum ko faljere molnande goɗɗo nangitirtake ko laamu leydi makko ndi woni e wadde kon ko waɗi ko heewi kon ɓe landata ko si ɓe waɗay ɗum ɓe landata ko population ngo tawi joni inne awa ko population o wotani ɓe tawi ɗiɓe wolta fewno ɗiɓe wotanaɗi fewno ka ɓe ɗaɓɓata wotanere ɗo no gasa ko ɓe waɗoyta kon si ɓe jooɗoy ka jullere wonde serta si on tigi foti goɗɗum ko welata jama on ɓe wotanimo o jooɗoy ka jullere si o waɗoy ɗon ko welata jama on kon ko ɗum ɓe wawi nokkeli go hunde konti wawi ala idan fi yo ñawore nde wono nun ɗum nde a watta e hoore ma an kadi mo nangitirima e golleji ko laamateri ma ndin ko woni e wadde ko moƴƴa idan ko ɗum ɗon ko hata ɗum ɗon waɗtake o innama yanhakumullahu andu ko Allah woni on e haɗude ani alladina ko gaayi ɓen qatalukum haɓuduɓe e moɗon fi dini ka diina wa akhrajukum ɓe yaltini on kadi min diyarikum e galleji mon ɗum ko shirkankoɓe ɓen makka qurayshiyankoɓe makka ɓeeɗo ko ɓe piyi on ko ɓe raɗi on ko ɓe sasini on ko ɓe yaltini on e galleji moɗon ko ɓe lorri on lorraji ɗin fof ɓeeɗo Allah subahana taala no haɗi nde ɗaɓɓoto weldigal hakkude moɗon nde moƴƴotoɗon e maɓɓe o wa daharu ala ihrajikum ɓe wallodiri kadi ɓe fof ɓe jogodiri fi yaltingol ɗon ko ɓeeɗo Allah haɗi an tawallawhum nde weldoton e maɓɓe nde jogodirton e maɓɓe nde fewton e maɓɓe walahu ko weldigal ko naɓidal ko jogodiral ko jingidiral ngol ɓeeɗo taw jingamɓe fes taw walluɓe fes taw wallodiri e maɓɓe fes
ɗum ɗo ha joni ko Hatib qissa makko on ko ɗum woni e fillitade ɗo ko ɗum wona e rentinede kala miijiɗo waɗugol ko kanko Hatib ibnu Abi Baltaata ko o wanno kon ƴettugol suuɗugol gundoji julɓe ɓe naɓana heeferɓe ɓen Makka o wiile wa man yatawallahum kala wo heftuɗo e maɓɓe ɗaɓɓi weldigal maɓɓe soomi naɓidi e maɓɓe toon fa ulaika humu zalimun ɓen ɗon ko kamɓe woni toñoɓe ɓen ɓeɗo ko toñoɓe de haray wondugol e julɓe nga tawa kañum no waɗi relation ji no waɗi biribiriji no humodiri e ɓe shirkoɓe wonɓe haɓude julɓe ɓen dariɓe no faala mulugol ɓe few ɗaɓɓa weldigal maɓɓe ngal sacrifice gol julɓe ɓen ɓa ko ɗum sacrifice gol julɓe so wonti ƴetti gundoji julɓe ɓen eɓɓoreji ko julɓe eɓɓani ɓe ko o yahi o yeeto e keɓe joni ɓe ɓuri julɓe ɓen ɗuɗude ɓe ɓuri ɓe aalaji ɓe ɓuri ɓe pehe ɓe ɓuri ɓe feŋade na haray ko ɗum woni si wona Allah faabi haray ko ɗum woni sacrifice an ko ƴettugol julɓe fof inna min okki fi maslaha hum kun yona hunde o yimi waddu haray woni toñowo way ko woni tooñe ko waɗugol hunde kande fodda e waɗede woni adulm ho wadu chey fi gayri mawdihi almunasibi waɗugol hunde kande fodda ya ayuha alladina amanu hay ko onon yo gomɗinɓe ida jaakum almuminatu si tawi julɓe gomɗinɓe rewɓe ari kamo muhajiratin hara ko ɓe ferɓe doguɓe iwi e leydi heferɓe ari ka moɗon famtahinuhunna darndeɓe jarribeɓe taskeɓe tefe daron ko honɗum addi ɓe imtihan ko exercice ko darndagol ko ɗaɓɓutugol moƴƴi anda ko honɗum woni nder ton Allahu Allah kañum alam ɓuri andude bi imanihinna gomɗinal maɓɓe Allah no andi nder gomɗinal maɓɓe ngal kono ɗum ɗon yondinortake ko Allah andi kon ko ɓe enen kadi daren ko feeñi kon ko waweten andude kon oɗo aya ko ari ɓaawo fergu mum fuɗɗike sonna e ɓuyi dogu no ari iwi Makka ari Madina ɓe ara ɓenne menen kadi min feri min ara min taw toon wonata ko min dogi min ari tawi fandundeji ɗin no serti woɓɓe goo naam ko sabu diina kan ko ɗum dogini ɓe taw diina kan ka wela waɗude Makka sonja waɗi ɓe tampi woɓɓe dogi ardi e moodi mum woɓɓe wurin dogi acci moodi mum ton tawa moodi mum kañum heɓali laawol ma moodi mum na julɗo doga ara inna min wonata o kefer si woni ɗo ɓe fitinenam ɓe bonna e dina an kam e dogi ɓe ari kono tawi woɓɓe goo na ɗum woni fandare nden fandare noon ko dogugol moodi mum woɓɓe moodi mum no toon ko e loyinaɓe Makka ɓen jeeya loyinaɓe julɓe ɓen ina joni mi faalaka wonde ɗo nangalal muɗum doga woɓɓe goo dogi tawi wona fi peewal ko wulɗama toon ɓe weldiɓɓe muɗum no jokkuno ɓe jokkodirno ɓen ɓe feri ɓe yayi na kañum kadi no ferde yaha Allah subahana taala ni sodna ɓen si ɓe ari jarribeɓe honno woni jarrabuye honno ɓe darnorte honno ɓe jarriborte no ari ɗon konnguɗi buy no jaa e konnguɗi wiyaɗi ɗin koye nelaɗo joɗɗinɓe wondina on tigi inna wondu wonde
ko yaltimma toon adduma ɗo wona fi lorrugol moodima wona dogugol moodima wona fi argol waɗa ko boni wona fi change ugol liye ina joni ɓay ɗo wukiɗo joni mi yaaro nokkugo wona argol waɗa shirku ga wona argol ga saka boneji ga inna ga liberté no woodi waɗay ko faala on tigi wonda sellaɗo waɗanimo ɗiɗo condition ji fof o wondi o ini billahi wallahi wona sabu ɗum ɗon few addimmi min ko addimmi ko fi dandugol diina am ɗo haray yoɓe wiye ko bisimilla ko saɗi maɓɓe ko tooli yoɓe wonu o goonga Allah subahana taala kanko mo anndi ko woni ka nder ɓerɗe kon ko defi on tigi fokkutugol iwa makka ara madina Allah subahana taala kanko mo humpiti kono ñawoore fawatake e gandal Allah koko feeñi kon enen daarete tawi ko feeñi kon hi ko on tigi feññini ko moƴƴi bisimilla si en yi'oyi toon goɗɗum goo ɗum ɗon ko ɗum on tigi nangitirte ko ɗum Omar ɓawolontike o inni hey kono yo jama wahyu lanni hande kadi Jibril arata wolna en ɗo hay hunde goɗɗum hande kadi wahyu kañum wahyu no andayno ko wirni o wi joni enen koko feeñi kon tun andude o wi kala yaltintinɗo ko moƴƴi ko ɗum men ƴettantamo min inna ko moƴƴo o yaltintinni ko boni hay so suuɗi ko moƴƴi kon komin contata ko bonɗo min nanguitiraymo ɗum ɗon woɓɓe inni imtihan on ko o aya ɗo ka Allah subahana taala o wiya heɗe jooɗe onon sonnaɓe arɓe ferɓe fof jente ɗo jente o aya ɗo يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله كوي أدوكم من جبينهم بينه من جبي ما siɓe tawi on tigi jaɓali ɗum ɗo haray waɗali mo baya haray andama na ɗum ɗo addimo si tawi ɗiɗo lintaɗi ɗo fop o wi ɗum ɗo mi jaɓi ko ɗum ɗo tigi tigi woni ko addimmi haray on tigi o feƴƴi ka imtihan haray andama ko feeñi kon andama oɗo ko dina makko kan o dogini ko ɗum o feri haray o ɗo no fota e werneɗo na yo yiltite hande kadi ka heferɓe ɓe oɗo aya kamɓe karmakoɓe tafsir ɓen iɓe yeddodiri si tawi o aya no woodi ko monta e makko ka hunde montaka e makko ko waɗi ka sulhu Hudaybiya no andirɗen noon ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yehi ha ka Hudaybiya nde nokkureten Hudaybiya heferɓe sakkike mo ɗon ɓe inni ɗo a natata ɗo dey hikka sa wi a natay ɗo min mulete an ɓe arduɗa ɓen few o ndaari o tawi ha ɗo sina hara ko mujiza immorɗo ka Allah ko ɓe wi ko hiɓe wawi wadde ɗum ɓe o ardi ɓen ɗuuɗa ɓe jogaki alaji ko ɓe dartora ɓe o tawi yoɓe waɗu sulh ɓe inni meɗen nodduma yen waɗu sulh yen waɗu négociation waɗen sulh o inni awa ɓe immini Suhaylu ibnu Amrin kanko ene laaɗo ɓe jooɗi fayda ko diktugol e Ali woni windowo o wi oktub hada ma ahada bihi Muhammadun rasulullahi ɓeyni owe Muhammadu rasulullahi itte rasulullahi on fes owe Muhammad ibne Abdillahi si meɗen anduno ko a rasulullahi meɗen jaɓi ɗum meɗen gomni ɗum ken haɓatano
لو كنا نعرف أنك رسول الله ونؤمن به لما قاتلناك. اكتب محمد بن عبد الله. علي وي كانيو مونتata de rasulullah o montata fes la do maki hollanka dum woni wi ko do kanko tigo montane hoore makko ko shartiji hakkunde waawowo e waaweteɗo no nandita ha on négociation ɗon e négociation jigono waɗe nandita moƴƴi ɓe wi awa ara non ɗum taw hik ɗo on e ngol laawol ɗo a natata a yotta makka ari ha lutti kilo ko ɓura capanɗe joyande kadi kono ɗo a hootay na hikka arata o omra mon ɗo on laatintamo fes ko arata ko on tumati aroyta waɗa a jaɓi awa wonno heedi ɗon so on aroyi ko arata nayon addor alahu hay fus ko juuɗe mele jeyaroto jaɓi awa kala iwɗo ka amen ga yahi ka moɗon naati ka dinama ko ya artirmo kala iwɗo ka moɗon yalti ka dina mon dogi ari ga ko yo min jaɓɓumo min werna nayo wolu fi makko fes a jaɓi maki nam awa kala tawtuɗoma e leƴƴi luttuɗi ɗin ella ala men haɓatamo minen kadi kala tawtuɗo men naya haɓumo a jaɓi ha ka condition ji ɗi lanni ɗon ɓe gayni siñugol tun Suhail on wonɗo e siñuɗo ɗon ɓiɗɗo makko dogoy ari no haɓɓa no dogide e ka e ko haɓɓa kon ko dumba kon dogide mum ɗum fuuti dogi ari ha piiti yeeson laaɗo wi nelaɗo mi ari faabolam Allah waɗilam mi fuutike on to mati ɓe makko inni awa ko ɗo noon ɓay hay ko winde ɗen kon tawa yorali mi yettaymo naɗo maki gas yaw ƴettu wala kullin joni noon sonnajo aroyi woɓɓe inni ko Subayatu bintul Harith woɓɓe inni ko Ummu Kulthum bintu Uqbata ibnu Abi Muaytin woɓɓe inni ko Umaymatu bintu Bishrin no yeddodira ko hombo e ɓen sonnaɓe ɗon oɗo o dogi o acci moodi makko o ari o wi mi ari min komi julɗo moodi han ko kefeero min wawata wondude falaka mo few moodi makko dogi jokkiti mo inni on joni telam mum hino ko winduɗen ko ha yorali taw mi hetta e mo on tumati o aya ɗo cippi ɓeyni awa ɗum ɗon ala tawaka woɓɓe wi fi sonna ɓe wowlanoka ko inna tun ko mo iwi kamo woɓɓe inedi charte on no waɗa rewɓe no ittintinna gila law kono ko ɓura tañƴinede kon hari sonnaɓe ittintinnaka ko inna tun kala iwɗo ka amen yahi ka moɗon ka dinama Muhammad naati ka dinama ko ya artirmo kala iwɗo ka dinama ari tawti men wona ya aram naya lando fi makko boni moƴƴi ɗum ɗo ko chartiji wawo e waweteɗo ko ɗum waɗi ɓawo sahaba ɓe felliti wonde ɓe yiltitoto ɓe hewta makka Omar ari ene nelaɗo alasna ala haqqin bala ala haq ko gonga wonde ko ene jogi gonga kan dina men gan ko gonga hi fali maza nuti fi dinina daniyata ko fi honɗum jaɓanten jasere ka dina meɗen
accitayi ko diina goonga o wi ya Omar inni rasulullahi Omar ko min laaɗo Allah goy naami neɗɗo ndinala ndil watta hila andi mo ndaarowo ka raɓɓiɗi so naddi charte ji ɗo inayi moodi tooñanoyi ɗi kono so a luggini darde a taway hiɗi moƴƴi honno waɗi joni si ɓe yiltike ɗon woni haa ko arata no fokkitiri noon ko woni e yahude kon no ɗam woni e ilirde noon ko yimɓe woni e iwde ka kamɓeya ara ka nelaɗo toujours ka maɓɓe no ɓeeɓude ka nelaɗo no heewude si ɗon woni nder hitande haray kam makko on heewi ɗuuɗi o heɓugol tan on no zaman on poɗori o kanko ko maslaha makko ɗon goo ɗiɗi mo yalti ka diina l'islam o ɓurni keferagal ngal ko ɓuri moƴƴude hara wondal e julɓe ɓe on yo yaw on woni cancer ka ɓandu woni cancer teral ko moƴƴi ko taƴugol ngal bugo sina ɗum raɓay ko selluno kon si goɗɗo woni ha iman o woni ka ɓernde makko o gomɗini Allah o gomɗiniraɗo Allah fi o woni hakkude heferɓe no lorata e fus balno gasa ko ɗon o nafata parce que no wawi joni o wona ɗon o heɓa ɗon habaruji o bugano julɓe ɓe nanaɗo kañum no yiri noon ɗo c'est bon ko feeñi kon ko ɓe sikki ɓe fooli kono kanko mo andi nder ton ko kanko heɓi victoire e o négociation ɗo idan almim ɗo sonnaɓe ɓen oɗo aya ari direct ittintinniɓe fes wonde si sonnajo gomɗinɗo dogi ka heeferɗo moodi makko ko kefeero o dogi o ari ka julɓe ɓen seeɓeɗo jokkitimo nayo jonne fes nayo jonnide ko ɗum ɓay o sonnajo ɗo ari aya on cippi kene laaɗo maki ɗo on lanni ɓeɗo tawaka sonnaɓe ɓen tawaka kala sonnajo doguɗo ka heeferɓe ɓen ton ari ka julɓe ɓen o nattatake kono siko gorko o dogi ton ko o julɗo o dogi ton o arti si ɓe jokkitimo ko yo natte o addi ɗo fi ñawoje ɓeɗo sonnaɓe o wi si tawi ɓe ari ɓe ferde yo ɓe darde dey imtihan almihna o wi fa in alimtumuhunna muminatin son andi noon ko ɓe gomɗinɓe fala tarji'unna ila alkuffari wota on yiltuɓe ka heeferɓe ɓen ton dey taw nattuɓe ka heeferɓe ɓen ɗo fa in alimtumuhunna muminatin so andi ko ɓe gomɗinɓe no firira piiji ɗiɗi imma a yi on mo tun andon e oɗo ko julɗo moƴƴo oɗo yon andi alhaali makko hakkude makko e moodi makko ɗon ha ton jina hiɗon darndomo on ɗon jarribatake on ɗon ko wigol tun ay gasi ar woɓɓe inni ko si on jarribike ha on gayni ɓaw on jarribike ɓe on darndike ɓe on andi jakuɓe julɓe ɗo andugol molngol ko ɓawo jarribagol ngol ɗa andugol ngol ɗon anduno ada on jarribagol ha to jinayi ɗon jarriboɓe ɗon haray wota on nattuɓe ka heferɓe hande kadi haysi moodi makko ari no faala hettugol mo nayo hettumo few l'islamu sendiɓe Allah wi la hunna wona ɓe sonnaɓe ɗo hellul lahum daganiɓe e worɓe maɓɓe heferɓe wala hum wona ɓe heferɓe kadi yahilluna woni no dagani lahunna wonande ɓeɗo rewɓe julɓe mana muɗum debbo julɗo dagaki ka gorko kefeero jomba mo ko noon kadi worɓe julɓe ɓen dagaki ka ɓe jomba rewɓe heeferɓe sina hara koye ahlul kitab ɗo si woni tun gorko e debbo yimɓe jombidirno ɓe fof ko ɓe heeferɓe
kala e maɓɓe naatuɗo ka diina l'islam haray dewgal ngal taƴi ɗon e ɗon. siko gorko on naati ka l'islam, debbo on naati edda. si debbo on jokkitimo ka l'islam aɗo edda on gasude ɓe heddoto e dewgal maɓɓe ngal. wa kadalika siko debbo on atti naatugo ka l'islam, so naati ka l'islam tun haray dewgal ngal heeli o naati edda tilga iyan. si tawi gorko on tawtimo ka l'islam ɓe heddo e dewgal ngal aɗo edda on timmude. so acci ha edda on timmi, si o naatoyi ka l'islam haray koye dewgal humite hakkude maɓɓe. ɗon ɗo woni ko selli kon ko wonde ko l'islamu on sendata hakkude maɓɓe wona fergol ngol. gol ɗon konngol woni konngol jumhuru ngol. imam malik, shafii, ahmad ɓe inni ko al islamu huwa alladi yufarrigu laysat il hijratu hiya allati tufarrigu, khilafan li abi hanifa. abu hanifa inni ko sertugol galleji ɗin si oya woni ka darul kufri, oya woni ka darul islam haray ɓe seedi. kono si ɓe fof hiɓe imma ka darul islam ma ko darul kufri, hay si ɓe serti ka diinaji kono ɓe sendatake. kono o aya ko ɗon waɗi ibnu abdulbarri ɓa wari e o aya ɗo e imam qurtubi o wi ɗo hada adallu addalil ala anna altafriq biikhtilafi الدينين لا باختلاف الدارين. oɗo aya woni dalil ɓurɗo jogade dole on wonde ko sendata ɓe kon ko sertugol diinaji ɗin wona sertugol galleji ɗin. ɗon andi ɓe innayi ko galleji ɗiɗi ko darul islam e darul harb, ma ɓene darul kufri e darul islam, ɓene darul harbi e darul salam. ka julɓe ɓen woni toon ko kamɓe fewjata, ko kamɓe laami ɗo wiyete ko darul islam, ko galle l'islam, mana wiye darul salam, galle ɓuttu, galle kisal. ka heferɓe woni toon ko kamɓe woni ñaawude, kamɓe jogii piiji ɗin fof ɓe inna ko darul kufri, ma ɓe inna darul harbi. abu hanifa inni si tawi modibbo on heddike ka to debbo on ari ga ko ɗum sendata ɓe, kono si tawi ɓe fof ɓe toon ɗum sendaɓe. selli kon allah subahana taala wi la hunna, wona ɓe rewɓe julɓe ɗo hillun lahum dagani ɓe worɓe heferɓe, haysi ɓe nokku nguutu, haysi koye daaru goto ɓe woni. wala hum, wona worɓe ɓen kadi yahilluna lahunna hino dagani ɓeɗo rewɓe heferɓe, yani worɓe julɓe ɓen dagaki ka ɓe jomma rewɓe heferɓe ɓen. ko ytintinna ɗon ko ahlul kitab ɓen ɗon ɗo ytintinna e aya wonɗo ka suratul maida. allah wi ɗo wa atuhum o jonneɓe ma anfaqu ko ɓe dépense uno ko. si modibbo debbo on ari, debbo woni julɗo dogi moodi mum ko kefer, o ari o tawti en moodi makko jokkiti, wona yen jonnutumo debbo on kono jonnitenmo teŋe on, fere ko wanno ko jonnitenmo. wa ma adala l'islam, l'islam no nun ɗi wiyata nono yimmo ɗon ɓa joni o men o woni julɗo yima ɗon wota men yiye ɗo, la jonnitenmo ko wanno dépense ko. ndemo l'islam sendi on joni noon ihi ko ɗum wannoɗa teŋe on, ko ɗum wannoɗa fere on, bisimilla. honto itteten ɗum? ten ɗum ka baytul mal, ka jawdi julɓe ɓen wallinaɗon fi intérêt ji julɓe ɓen, ko ɗon ittete ŋappite o jonne o yaha. o wi wala junaha aleykum ella ala e moɗon bakkato ala e mon an tanki hunnande resoton ɓe rewɓe doguɓe acci moodi muɗum ɓay kamɓe ɓe woni julɓe, moodi maɓɓe wonali julɓe, ɓe dogi ɓe ari ɓe fattike ka galle l'islam, ɓe eddinike edda on timmi, haray ella ala ka goɗɗo jomba ɓe. so ndaari ka tafsir ji en taway
no toon buy e ɓe e rewɓe dogunooɓe wonnooɓe julɓe dogi moodi mum tawi moodi mum ko heeferɓe ari ka julɓe ɓen eddini edda timmi goɗɗo e julɓe ɓen jomba mo no ɗuuɗi bus si tawi noon moodi makko artoyi tawi edda on timmaali wa buulatun ahaqqu bi raddihinna fi dhalika ɗon aray ko moodi makko ɓuri handude hettugol mo on so jooɗi ke to ha edda on timmi si goɗɗo no faala yo jombu hara ella ala ida ataytumuhunna si on jonniɓe ujurahunna teŋeji maɓɓe ɗin ella ala nde goɗɗo jombitata mo kono noon ko yo taw hara hara wannaymo teŋe de ko selli kon teŋe happaka no fottana kan ko ɓuri ɗurde kon happaka ko ɓuri famde kon kadi ko selli kon happaka ko debbo on e waliyaɓe mum ɓe jaɓi wonde ɗum ɗo no wawi wonde teŋe makko o hara no wona teŋe makko khilafa lilmalikiyati walhanafiya المالكية قالوا أقله محدد بربع دينار والحنفية يقول ب10 دراهم وليس لهم دليل ينتهض للاستدلال مالكان كوبين إني كوبي فندو دي إتنجكم كربع دينار unko gram goto e seeɗa gram point 24 kange ɗon no yaha fewno ɗo telen no yaha wano 600,000 francs guinéen amma hanafiyankoɓe kamɓe henni ko 10 darahim 10 darahim fayde no ɓatti dinaru timmuɗo ɗum ko fayda ko gram 4 kange no yaha hewtoya telen wano 1 million 600 1 million 500 e goɗɗo 1 million 600 kono ɗin ɗon konngol ɗinon ɓe ala dalil jogiiɗo doole ko yoni ko tuugine e muɗum hanafiyankoɓe ne jogii hadis kono ko lowɗo hadis ali la mahara bi agalla min 10 darahim kono hadis on ko lowɗo malikankoɓen ko ɓe waɗi ko qiyas e taƴugol junngo gujjo ko ɓuri fanɗude kon tigi wujjata junngon taƴe ko rubu dinar ɓeyniɗa ko bonnugol teral ɗa ko bonnugol teral ɗa no happanaɗa happanaka ko happanaka kon yo wattide e ko happana kon kono ɗon ɗa ko lil mukarama ɗa ko lit tankil wona gootum o wi wala tumsiku wota on jogito bi isamil kawafiri dewle heeferaɓe isam ko jam'u isma ko dewgal ko ɓoggol dewgal kawafir ko jam'u kafira wala tumsiku woni qira'atu al-amma kono abu amrin e abul aliya e al-hasan al-basri ɓeeɗo ɓe jangiri wala tumassiku bitashdid min massaka yumassiku ɓeeɗa jangiri imsak amsaka yumsiku imsakan abu hatim no suɓi on ɗon qira'a sabu ka o wi to wa amsikuhunna o addi amsaka o addali o massikuhunna qira'aji ni ɗum hiɗi selli ɗi fof ko ɗi saba'iya wota on jogitor dewle heeferaɓe rewɓe heeferaɓe ɗum ɗo holli wonde debbo si tawi moodi makko woni julɗo kanko o heddike ko o keefeero haray dewgal ngal lanni hande kadi o taw on tigi innono ɓay ko ɓeygu an joni haray fi kala natale ko diina joni yomen wonɗon tu yo jokku ko jokki gabruji dampedirta mo ɓe won e diina mum la ko fanda ɗo kawafir ɗo ko almushrikat bi gayri ahli lkitab ko rewɓe heeferɓe tawata wona e yimɓe defte ɓen ɓe jeeya ko ɗum waɗi no wooduno buy e sahabaɓe ferɓe acci sonnaɓe mum ɓaawo makka sonnaɓe maɓɓe ɓen tawi koɓe heeferɓe no jeeya maɓɓe omar radiallahu taala anhu mo accuno
sonnaɓe ɗiɗo makka toon ko ɓe heferɓe ɓe naataɗe ka diina ɓayi o aya ɗo cippike o inni awa mi seeriɓe mi hakkitiɓe joni halas na ɓeyguli hari mo ɓeeno konti wonde mbiɗa jogii debbo goto makka toon kanko o naataɗe ka diina kono ko ɓeygu a hima toon o aya ɗo haaɗi gorko julɗo jombugol debbo keefeero sina hara ko ahlul kitabi on tigi jeeya siko e ko nasraniya ma yahudiya harayno sella o wi wasalu lande ma anfaqtum ko nafku ɗon ko dépense ɗon ko wali yasalu kamɓe kadi yoɓe lando ma anfaqu ko ɓe dépense ko ɗum ɗo ko convention mo Allah waɗi kono ko on période ɗon tun ɗum ɗo ko monta ɗum Allah subahana taala waɗi hon ɗum ɓay aadi woni hakkunde nelaɗo e yimɓe makka ɓen ɓe ƴettodi aadi joni woni si tawi debbo iwi ka maɓɓe toon o ari o naati ka l'islam moodi makko artanimo inna o hettata kono yo jonne dépense ko wanno ko noon kadi si tawi debbo julɗo o murti o yalti diina o yehi tawi himo ƴettano heefere ɓen jombitoyimo kanko kadi mo jogii haqqe yawgol o henna on rambusaylan ko mi ittuno ko ono wi wasalu ma anfaqtum onon julɓe ɓen si rewɓe mon ɓe murti yahi ka heeferɓe ɓen koyo ɓe rambus on fere ko wana ɗon kon fi jombugol ngol kamɓe kadi wal yasalu ma anfaqu kamɓe kadi ɓe lando dépense ko ɓe wanno kon si ɓeyguli maɓɓe ɗin ari ka meɗen ga o win ɗo dhalika hukmullahi ɗum ɗo ko ñawore Allah wanno kamɓe sahaba ɓen buy e maɓɓe heɓuno ɗum on jarrabuye ɗon tawi rewɓe maɓɓe ɓe natali ka l'islam ɓe lutti makka toon heefere ɓe jombiti ɓe o wi ɗum dhalika ɗum ɗo hukmullahi ko ñawore Allah ko ni Allah ñawiri wonde si tawi debbo julɗo o murti o yalti diina haray moodi makko ko julɗo haray dewgal lanni hakkunde maɓɓe ɗo sawa o yahu ɓayi hari on tumati haldi fotti no woodi so yahi ka heefer ɓen toon o tawtoyiɓe ɓe yoɓay fere ko wanno ko amma si ko o zamanu men ɗo on tigi ƴantoya hombo ala mo ƴanta taban kon si ɗum ɗo ko fi halatin khasatin li zamanin khasin ɗum ɗo ko alhaali hertiɗo e zamanu kadi période hertiɗo kada noon feƴƴino joni lanni ko woni tun ko heddi kon ha joni yimɓe ɗiɗo resinirɓe gorko e ɓeygu mum kala e maɓɓe so tawi koɓe fof koɓe julɓe kala e maɓɓe yaltuɗo ka diina haray dewgal boni hakkude maɓɓe tawi ɓe innen joni ko ɓeygu makko yalti ka diina hono o yalta o naato e chrétien yagal taw sara dewgal ngal no heddi ɓayi no daganimo kanko gorko on kaw ƴamoya debbo chrétien jo ibtida ka fuɗɗagol ko ɓuri sellude ko konngudi karama ko ɓen ko wonde dewgal ngal are lanni fi hon ɗum naam ko gongal islam no newni a immagol yaha ƴama debbo chrétien jo ma juif jo an a gorko julɗo addamo hayso o naatade ka l'islam o wona ko o yaha ka église an yara ka juulirde no ɓoyli no junniti no kaani kono noon no dagi amma si ko julɗo yalti ka diina l'islam o yahi e chrétien yagal on ɗon nande ñawore ɗon ƴettata puisque la yugarru ila dini allati intagala ileyhi o newnantake wonoygol e kan diina ɗon donc ko o forode diina ka o yahi mum kan ɗon ɗon ma hiɓe duwa mo raɗade kanka ɓeyna noon ɓene ka tawtamen ga fes so yahi ka alyahudu ɓen kadi raɗomo so yahi so fara ɗo yaru ka majusi an koɓɓe ma ka allah dinina ɓa joni no woodi wiwoɓe menen affaire diina kam men tawaka e nokku woodi joni yaltuɓe wiɓe diinaji ɗin tigi on ko ɗi créé probléme ji ɗin
e ka hoore leydi ɗo waɗi ngayguji hakkude yimɓe waɗi yimɓe feddeji ne ɓeeɗo ko julɓe ɓe no wiya ɓeeɗa ko bomɓe ɓeeɗa ko moƴƴuɓe donc dinaji fof yo walline to joni ɓe yaltini ɓe faala yaltinde ɗo goɗɗum no hulɓini ha maɗɗa ɗum ɗon tori Allah Allah ta ɗum to Allah hokkuɓe doole mum kono ɓe faala ɓen noon ko fewja ɓen fewndo ko aduna ɗo si ɓe Allah jonni fewju ko aduna ɗo joni ɓe inni annabi Ibrahima dinaji ɗi fof no jaɓi mo ko baba dinaji ɗin fof alquran noyi wattabi'u millata abikum Ibrahim e wi joni annabi Ibrahima kan joni kan ɗon woni fof no fotti e mum joni kala julɓe ɓen ko tawata ko ɓe mari kon ko hawrodira dina annabi Ibrahima kan ɗum ɗon yoɓe montu ɓe waɗa x e mum annasara ɓen kañum kadi wana noon alyahudu ɓen kadi wana noon ɓe ƴetto jen dina heesa dina ke tawata wigol ɗum no harmi ala ko honɗum woni e dina kan ko wigol ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no moƴƴi konko wonta no moƴƴi ko huwodire moƴƴe jikkuji moƴƴi ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗgol moƴƴi ɗum ɗon tun ƴette sanction ji ɗin fof pottine wen addinul ibrahimi khatir jiddan Allah subhanahu wa ta'ala yo faabo e muɗum wa inni dhalika hukmullahi yahkumu baynakum ɗum ɗo ko ñaawore Allah Allah no ñaawa hakkunde meɗen wallahu Allah alimum ko gando ko watta kon nawde makko ni to ngo waɗirta hakimum ko o ñeeñuɗo kadi no woni e gollirde noon en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ñaawu ko moƴƴi e hoore meɗen o arsiki en kadi waawugol huutorgo ko ñaawi kon e jebbinana gonɗala ñaawoje makko ɗen fof en torki Allah ɗoɗen julɓe moƴƴuɓe yo Allah timmin en e hoore dina kawiɗo yarli kan wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin نعم والذي فمن بدل دينه فاقتلوه ثم اعبدوه woɓɓe landi ɗo wonde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maaki man baddala dinahu faqtuluhu mo wayli dina muɗum waremo ko dina hon ka fanda ɗo yalli joni haray mo wayli dina mum itti iwi e chrétien yagal ari kal islam haray ko hen warmo ma iwi al yahudu yagal wonti julɗo yalla ko hen warmo la oɗo hadis nam man baddala dinahu mo wattiti dina mum hono ko dina hon ka woni ko ɗaɓɓa ɗo woni ko fanda ɗo ko dina l'islam inna ad-dina inda allahi al-islam ko dina l'islam no feññina oɗo hadis moƴƴi laɓɓinamo wonde la sa sallam no maaki la yahillu damu mru'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة farmaki dagaki hibbugol ƴiiƴan neɗɗo gomɗinɗo neɗɗo julɗo seediɗo wonde ko Allah gooto rewete
seedani nulaaɗo on Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah nuli mo si ɗum ɗo o timmini ɗum ɗo ƴiƴam makko hibbataake sinara ko gootel e tati o fergiti a thayibu zani yawɗo ha jombi ma jomba wondi e moodi mum ma oɗa wondi e ɓeygu muɗum wattimo e suudu si o waɗoy zina o qirritike zina o ma nayo seedike naamu ƴiƴam makko ɗan haray ko hibbeteɗam ma tawiɗo pasi wari wonki julɗo e hoore tembete charte ji ɗi fof timmi waliya ɓen ɗaɓɓiri yottagol oɗo kadi ƴiƴam mum ɗan hibbete e accituɗo diina mum certi e jamma julɓe ɓen ɗum diina kaw yehi e mum wo ɗum haray oɗo kadi ko wareteɗo joni noon si fewno ɗo ni goɗɗo akkitiɗe diinal islam o yahi e chrétien yaagal ma e juif yaagal ma o yahaade e diina wo diina ko no watte enen ala ko wawɗenmo wadde sina waajoɗenmo toroɗenmo yo artu ɗum ɗo wargol mo ɗum ko laamu ngun watta ko justice tawi ko l'islam woni e ñaawude ko naɓete alhaali makko naɓeteɗo ka justice juge jo on ndaara noddamo waajomo ndaara ko on ɗum est ce que mo mari ɗum jiɓi liɓiiji no waawi woɓɓe goo heɓay jiɓi liɓi yeete goɗɗum ka diina ronka faamude waɗa ha on tigi namon ɓay mi faamaali ɗo jooni mi tertike nani no gasa si annduɗo jittanimo ɗum ɗon o yiltitoyna andi hari mi faamaali ɓe ndaara ɓe waawa ɓe adda karama ko ɓen yewtida e makko waɗa débat kañum e makko si on waɗi israr o wi ko ɗum ɗon tun justice on ñaawa wonde oɗo ko wareteɗo on exécution on waɗe kono enen ɗum na jamɓiya watta ɗum wona almami juulirde watta ɗum wona ɗum yani ɗum ɗon ko golle laamu ngun ɗo enen ko wawɗen wo ko waajagol on tigi sensibilisamo ittana mo jiɓi liɓi so tawi ko ɗum waɗi wa billahi tawfiq ɓe landiti ɗon joni on ɗon joni mo tawata o waaja na l'islam woni e ñaawirede en waajike mo ha o tuubi o yiltitike o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o moƴƴini hande kadi diina makko kan si allah yaafoto mo naam ko neɗɗo waɗi wo e bakkatu ko bakkatu o janɗi wo ko janɗi so tuubi aɗo laawagol ko laaworta ko si nangue fotiri ka hirnangue ga hara tuuboy ala hande kadi si nangue fotiri hirnangue mutiri funnangue hara lanni ani aɗno hara yiltodiri ma si tawi on tigi o hefti gargara tawi ko yii mayde nden o andi nde nawna ɗo hisata few so tuubi ɗon ɗum ɗon allah jaɓata ɓay joni woni ko fayde ko ɓay feere ala kono siko ada ɗum ɗon o niisi ko wanno ko o anni o watta hande kadi o ƴetti précaution ji fof fi wota o watta inchallahu allah jaɓay madama ko haqqe makko nam jasakumllah kullu khairin wa ahsanu aleykum boyno tori en duwa min tigi miɗo jogui toriɗe duwa